Ulwelani yini bangwayo yakhulunywa Ulwelani hayibo lo baba wasase serious kanje Yes. lo baba mfowethu Greeting Maqabane, ngiyathemba niyaphila. Siphume egarage kaNozaza kwi-program ye-ANC Youth League. What happened ukuthi kufike indoda ehamba ngemoto nje blue egqoke izinto ze-MK zonke ithi isosha yona. So yasitshela ukuthi asibuyele ekhaya asiyeke lento yethu i-ANC and join i-MK and then samchazela ukuthi thina asilandeli umuntu silandeli i-organization. Then wadinwa don't spam wadubula try to shoot us uComrade Sanele wase Ward 43 bezama ukudubula yena nje twicely isimo sibe khona namhlanje esanginazise nje Maqabane ukuthi we need to be very aware and alert ukuthi lama comrades ayi-MK and itemper yabo is very short, ba provokana and ba willing ukwenza noma yini yaba. So umuntu bekwazi ukukhipha isibhamu emini kabha egarage edubula abantu ngenxa yokuthi bayensi lokho kukutshela ukuthini indlela abane enga ngayo. So comrades, we need to be very careful singadlalele eduze kwabo yaba. But-ke ama-comrades awuvula icala manje eNtuzuma police station. Ngithi anginazise nje Maqabane. Qaphela ipolitiki ingakuhlomekisi, ungagcini wenza izinto engalungile ngenxa yepolitiki. Uyayibona into ebeyenzeka egaraji eNtuzuma.